Lijep pozdrav svima. Današnja tema će biti nešto ozbiljnija i neuobičajena jer inače pričam samo o pozitivnim stvarima, o motivaciji, o lijepim stvarima kao što su krpice i modni dodaci, no znam da me dosta ljudi prati i želim svoj utjecaj ili ti popularni influence koristiti da jednostavno bolje utječem na svijet, a svijet nažalost nije baš cvijeće i srčeka. Ja sam se danas baš susrela sa jednom uobičajeno negativnom i lošom situacijom na društvenim mrežama, a to su svima poznati komentari hejtera i negativne kritike, uvrede, strašno ružne riječi su pale meni osobno jer sam izašla na jednom modnom portalu, naravno ni kriva ni dužna se našla tamo, uslikao me neki novinar u trenutku kad ga uopće nisam vidjela, nisam stigla ni ispozirati, ni ispasti najljepše što bih inače možda mogla ispasti, no to zapravo uopće nije bitno. Nosila sam nešto što je meni naravno zakon i što bih ponovila jer smatram da imam stvarno dobar stil, to jest ja sam njime zadovoljna. Znam da se o ukusima ne raspravlja i da puno ljudi možda nikad ne bi nosilo jer se jednostavno ne usudi ili im se ne sviđa ono što ja mogu nositi, no ono o čemu želim pričati je upravo srž i možda nekakvo rješenje ili drugačiji pogled na sve te loše komentare. Za početak samo moram reći, i to bez ikakve lažne skromnosti, da je meni drago da sam se baš ja našla na radaru i to mi nije prvi put, dešavalo mi se već jako puno puta, iz razloga što znam da sam ja dovoljno jaka i puno radim na sebi kako bih između ostaloga upravo takve stvari mogla bez problema ostaviti iza sebe, jer vjerujem da kad su takvi komentari upućeni drugim curama koje možda nemaju dovoljno samopouzdanja ili im se isključivo temelji na izgledu, na lajkovima, na komentarima, da takvim curama zaista nije lako i da ih to može dovesti do nekakvih ozbiljnih problema. U 21. stoljeću o tome treba pričati i mislim da smo svi toga svjesni, no možda nismo svjesni da i sami tome doprinosimo, a to su problemi poput depresije, anoreksije, bulimije, jer obično najlakše emocije liječiti hranom, dakle prejedanje možda ili sasvim kontra, izgladnjivanje, tako da ja danas prvenstveno želim pružiti podršku drugim curama kojima se možda ovakve stvari dešavaju i želim vam reći da je strašno bitno kakva vam je glava i da se jednostavno naučite nositi s takvim stvarima jer to je život i druge ljude ne možemo mijenjati. Možemo mijenjati isključivo sebe i postojati sve bolje, sve jače i nekako kroz vrijeme otupiti na takve stvari. Evo, što se negativnih komentara na društvenim mrežama tiče, ali ne samo na društvenim mrežama nego i uživo, meni kao prvo uopće nije jasan smisao i temelj svega toga, jer smatram da ako si iole civilizirana, odgojena, obrazovana, ma zapravo ne moraš ni biti obrazovan, to sad evo rekla sam glupost, fakulteti i škole nemaju veze s time, nego čisto ako si jedna u srcu dobra i normalna osoba, nije mi jasno kako uopće možeš nekome drugome nešto ružno reći i kako nemaš dovoljno onog nekakvog suosjećanja i feelinga da razumiješ da to drugu osobu može povrijediti. Zaključak do kojeg sam ja došla je da su najčešće na radaru oni koji djeluju kao da ih to ne dira, odnosno to su uvijek nekakve zgodne cure, nekakvi ljudi koji su malo, ajmo reći, se izdižu iz prosjeka, koje na cesti zapaziš jer se nekako izdvajaju iz mase, nisu onako možda jednolični, uniformirani, nego možda nose nešto ludo, možda voze neki dobar auto, možda hodaju uspravno i samouvjereno i jednostavno, ajmo reći, bodu u oči. Takvim ljudima najčešće valjda drugi ljudi osjećaju da mogu reći sve i svašta i da ih to neće pogoditi.
donekle su u pravu, jer evo kažem na svom primjeru, mene to zaista ne pogađa onako u smislu osobno ili da bi me poljuljalo iz temelja, da bi se ja sad zatvorila doma i 3 dana ne izlazila van ili propitkivala koji je smisao i jesu li oni u pravu, jesam li ja zaista takva kako oni kažu, dakle mene to zaista u tom smislu ne pogađa. Ali ono što se meni desi je da me doslovno onako rastuži na moment jer se pitam gdje ovaj svijet ide, znači kakvi su to ljudi, zašto to rade, evo ne mogu uopće pojmiti ni razumjeti zašto bi neko nekome išao napisati takav neki ružan komentar. Evo, zaista recite mi, ne znam. Naravno, razmišljanjem i osobnim razvojem i čitanjem dolazim do zaključka da su to ljudi koji su isfrustrirani, nezadovoljni sobom i svojim životima, negativni, zavidni itd. itd. No po meni i dalje ako si i takva osoba, ne znam kako si daješ za pravo prenositi toliku negativu onda na druge, tako da po meni zaista nema opravdanja. I nažalost to najčešće uočavam upravo ovdje na Balkanu. Kao što većina vas zna, ja sam porijeklom iz Španjolske, rođena sam tamo, mama mi je Španjolka, imam obitelj u Španjolskoj i studirala sam tamo, završila sam faks tamo, tako da sam i živjela tamo i jednostavno moram vam reći da vani nije normalno tako kritizirati ljude, ni na društvenim mrežama, ni na televiziji, ni uživo. Bojim se da je to nešto što je ukorijenjeno u mentalitet Balkana i mislim da bi se na tome trebalo početi raditi. Ovdje su nekako svi najpametniji, svi znaju sve o svemu i svi će vam odmah početi dijeliti nekakve kritike i savjete, a bez ikakvog pokrića. Obično će vam o treningu i o prehrani pričati oni koji su debeli, eto da budem i ja direktna, jer inače ne koristim takve riječi. O biznisu i novcu će vam obično pričati oni koji nemaju 100 kuna u džepu ni na računu, a o modi će vam obično pričati oni koji o modi ne znaju ni kojima je doseg obući traperice, majicu i upariti crne čizme s crnom torbom. I ono što je najžalosnije je što to obično ne budu nekakvi stručni komentari ili nekakve konstruktivne kritike, jer za takve stvari sam uvijek, nego to budu vrijeđanja na osobnoj razini. Dakle, jedna stvar je napisati, ne znam, evo, ja sam modni kritičar i smatram da ova cura je možda dosta nespretno uparila ove cipele sa ovim hlačama, možda bi na takve štikle više stajao takav tip hlača, no eto, sve 5. To je onda konstruktivno i to je onako čisto objektivan savjet ili kritika, a sasvim drugačije je počet pričat cura je odvratna, da ju pogledaj, kakva joj je to kosa, kakav joj je to nos, kakvi su joj to zubi, užas, strašilo. Mislim, ljudi moji, gdje je tu bon ton? Morate razumjeti da i druga strana možda može isto to reći za vas. Ne mogu vam opisati koliko se meni toga ne sviđa što vidim svaki dan oko sebe i na društvenim mrežama. Ako ću vam biti sad ovdje iskrena, po meni 90% ljudi koje vidim svaki dan su obučeni toliko bez veze da je meni to styling za otići u dućan. No meni jednostavno moja kultura i moj odgoj ne dopušta da takvu stvar uopće kažem. A kamoli da nekome kažem daj se pogledaj, kakav ti je to ružan nos, kako to da imaš 30 kila viška. Mislim, ja si takve stvari ne dopuštam reći. A kamoli reći javno. To je još jedan veliki problem ukorijenjen u ovo društvo, a to je da kada treba nešto ružno reći, onda to ide javno i na sva zvona. A kad treba nekoga pohvaliti ili nešto lijepo reći, evo iz vlastitog iskustva ću vam reći jer dobivam takve inboxe svaki dan, onda to ide isključivo i samo u inbox. Kao da se ljudi srame i ustručavaju nekoga pohvaliti, kao da će im pasti kruna s glave ako to naprave, ali zato ako treba pucat po nekome, eto full municija. Ja ću vam reći da to smatram strašno kukavičkim, jer zapravo je najlakše sjediti doma iza ekrana, scrollati i
pljuvati po drugim ljudima i to najčešće oni profili koji nemaju nijednu sliku, koji su zatvoreni i tako dalje, jer naravno svjesni su da bi se to isto moglo vratiti i njima, pa su se tu ogradili od toga da netko njih slučajno iskritizira, a zapravo ono najteže, ono za što treba imati hrabrost, za što treba imati muda i za što treba imati vjeru, je otvoriti se svijetu i čvrsto i jasno stajati iza nekakvih svojih stavova i uvjerenja i dijeliti ih sa drugima. Vidite, za to treba hrabrost. Također, ukoliko kojim slučajem neki hejter, ne moj osobni, ali možda nečiji gleda, voljela bih da zapamtite da svaka osoba ima srce i ima emocije, kako god izgledala, koliko god vama nedodirljivo i samouvjereno i lijepo izgledala, ne zaslužuje takav tretman i zapamtite da je to nečija kćer, da je to nečija mama, da je to nečija žena, da je to nečija sestra, da je to nečija prijateljica. Zamislite kako bi vama bilo, evo, ako ne da se vas osobno tako pljuje, kako bi vama bilo da čitate takve stvari upravo o svojoj kćeri, mami, ženi, sestri ili prijateljici. Pretpostavljam da loše, jel da? I zato zlatno pravilo svih vremena je ako nemaš šta lijepo reći, šuti. Tome se zaista nema šta više dodati, točka. Probajte si prigristi jezik svaki put kad vam nešto loše i negativno prođe glavom i htjeli biste to podijeliti van, samo se sjetite da nekoga možete povrijediti, da je to jako ružno i da to u konačnici najviše govori o vama. Jer zapravo kad ti nekome kažeš drugome da je ružan, to ne govori o toj osobi. Ta osoba je nekome najljepša na svijetu, ali to govori samo o tome koliko si ti ružan ili ružna iznutra. Evo, ovo je taj kontroverzni styling, naravno ljepši je kad se ja narihtam kako želim nego kad me uhvate u nekakvom nezgodnom trenutku, a ovdje ostavljam namjerno sve komentare koje naravno možete zaustaviti, povećati i želim da se imenom i prezimenom vidi o kako se ružnim i nesretnim i nezadovoljnim ljudima radi, da ne kažem nešto ružnije, i jednostavno želim da se srame i želim da oni koji su pozitivni da počnu biti glasniji i da jednostavno ih nadvladamo i da napravimo neku promjenu u svijetu. A mene osim ovdje na YouTube kanalu možete pratiti i na Instagramu gdje se zovem Ivonne Fit Fashionista i tamo sam zapravo najaktivnija na storijima i na feedu. Često pričam o motivaciji, o pozitivnim stvarima, o prehrani, o treningu i naravno o modi.